Alors maintenant, on va rester dans la région avec un groupe de polyphonie féminine en Languedoc qui vont chanter des chants traditionnels de la vallée de l'Aude. Et voilà, alors Myriam, Hélène, Marie, Dalel, Hélène et Camille, ce sont 6 filles qui chantent, des chansons languedociennes, des vignes et des bistrots. Le groupe s'appelle La Mal Coiffée. On les écoute. Devo un mattino sui le vado un paretto stava giù dai intendi cantare calandre e non pensi che me diciano in su l'engage ma sta zamu su pasai si Negino figlio è imbarcato Digino barco de papier Negino figlio è imbarcato Nesino figlio è imbarcato Digino barco de papier Digino barco de papier Ma su barche che la menavo Ma su barche che la menavo Nero in un mat curdugne Nero in un mat curdugne Ma su matte nero de cuire Ma su matte nero de cuire E l'ulignol de pel de gus E l'ulignol de pel de gus Gus chak tu gus Racatau 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 di conchandetto te vas racatau di conchandetto te vas racatau Nani mamma ere me voli racatau Nani mamma ere me voli racatau Se posi nome te lu racatau Se posi nome te lu racatau Vali il nome di un saggio racatau Vali il nome di un saggio racatau Nunnu ma figlio di calpa racatau Nunnu ma figlio di calpa racatau Presti il nome di un saggio racatau Presti il nome di un saggio racatau Racatacatau racatacatau tau Devo mattime sui le vado Fin fare duro stava giù La gente cantare un calandre E l'uno per signule Che me diciano in su l'engage Ma sta da su un pasai si Nesino figlio è imbarcato D'ingino barco de papier Le groupe occitan La Mal Coiffée, actuellement en tournée. Voilà, on est heureux de vous accueillir sur France 2. C'est aussi la mission du service public.